en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah niwinan en naten e o sumaye ɗo e hoore jam. Allah subhanahu wa ta'ala walla en hooren, Allah jaɓana en, udditana en kadi machallah arsike ha tawa sumayeji e sumayeji e sumayeji ko aroyta kadi tawa en hoorey, tawa ɗen wonde cellal, ɗen wonde liman, tawa Allah subhanahu wa ta'ala no weltani en enen fof. Nawnuɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkinɓe, yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkinɓe. Allahumma shfi jamil marda ya rabbi. ɓe nawnaɓe yo Allah danduɓe e nde nawnare ɗo e ko nandita tawano e mum. Kala moƴƴere ko woni e mum kon yo Allah okku en, kala bone noon ko woni e mum kon yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en, danda kala julɗo, danda kala bani adama. Musidɓe julɓe, o sumaye ɓattike taw sen hooray o sumaye, taw si en wonay ɗo ha sumaye on tawa en ɗo, taw sino hoorede haray enen en ala ɗo en feƴƴini, ko Allah tun andi. Ko ɗum waɗi kala haray no waɗɗimo kala e men yo naatu inchallah taala e o sumaye ɗo yo fuɗɗor e anniye laaɓuɗo. Si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri o tawi ɗo sumaye o hoora, si Allah hoddiri sumaye on tawalimo ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala yoɓa mo joddi anniye makko on, innamal amal binniyat. Awa ko en naato yo sumaye ɗo tawa ɓernde nden hino laaɓi, tawa shirku ala e mum, sina ɗum tun haray sumaye on en perdi. Naaten o sumaye ɗo tawa ɓernde nden hino laaɓi, tawa sheytane ala hakkunde men e men, hakkunde men e musidɓe men. Ndaaru hakkunde ma tawo e baben ma e nene ma, ndara hakkunde ma e musidɓe ma, hakkunde ma ndara ɗon. Wata naatoyo sumayo ɗo tawa hiɗa taƴi goɗɗo ma, goɗɗo hino taƴi ma, ɓay golle ɗen ƴawata ma, si ƴawi haray no wengili hewtoyta, du'aji ɗin ƴawata. Ɗum noon haray ko musiba, yo Allah dandu en. Golla juula tawa ɗum fof Allah jaɓantama, yo Allah faabo en. Woɗɗitoɗen shirku, wakkiloɗen noon o sumayo ɗo tawa inchallah taala sen Allah subhanahu wa ta'ala arsiki en e yurmede makko ha en naate o sumayo ɗo, wakkilo subhanallah, waɗa ko hoore ma no gasa hara ko o sumaye ɗo sakkitoto e sumayeji ɗin fof ko horoyta. A wakkilo hara perdale mum tan, qur'ana on an e qur'ana udditu, qur'ana janga, hay sumaye hewtali, qur'ana on ko gurdam ma, no yarirta, nyamirta, no fofirta, qur'ana on kadi ko non ma ko hayno ɓuri, a wange qur'ana. Nam yawgol makka, hajju e umra, ayi jawdi fen ɗo nafatagoy fop no ka cuuɗi, no ufi ka cuuɗi. Si Allah arsiki ha udditama makka, wakkil waɗa programme fi yahugol umra, ma ɗum yahugol ajju. Sa hajjoyi hajju ma si Allah jaɓanima ko aljanna natta, yo Allah subhanahu wa ta'ala nadi en aljanna. Hajjun mabrur laysa lul jaza illa aljanna. Awa jawdi ndin nafi wo si tawi jawdi ndin ɗowti en haka aljanna. Gandal nafi wo si tawi gandal ngal ɗowtima haka aljanna. Hakkil nafi wo si tawi hakkil kil ɗowtima haka aljanna. Yo Allah waɗen yimɓe aljanna, yo Allah dandu en yiite, yo Allah dandu en lette qabru, yo Allah hokku en battande moƴƴo, yo Allah yaafo en subhanahu wa ta'ala, yo Allah waɗen julɓe haqqan, yo Allah ittan en sheytane ko woni hakkunde men e musidɓe men, hakkunde men e yimɓe ɓen. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu kisal e jam, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en tawa enen fof ko tagiraɗen ko yawgol aljanna. ɗum de Allah subhanahu wa ta'ala hino wawi ɗum, wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Yo Allah waɗu en tawa ko yimɓe aljanna.